Čaute, vítam vás pri ďalšom videu. Dneska si ukážeme radiomagnetofón Hitachi, je to stereo. Má to 4 reproduktory. To má OIRT normu, FM, to sa ladí tuto z boku. Potom máme FM, CCIR, SAV a MV. To sa ladí tuto, to je ladenie a toto je jemné doladenie. Máme 2 VU-metre, počítadlo. To bolo na baterky alebo také volačo. Z vrchu máme prepínač OIRT, CIR, potom stereo mono, normálna chromka, balans, prepínač radiokazeta, ovládanie kazety, prepínač vln, basy, výšky a hlas. Toto má ešte na slúchatka. Boku to má ešte do siete a na 9 V. Dozadu to má anténu. Potom na diaľkový. No to neviem. To máme štítok. To mám 5 kolík. Toto je na externé reproduktory. Vidíme, je tam 6 bateriek. Tak sa zapneme. Hrá hity vášho života. Like a raindrop, she's got the look. Heavenly bound, cause heaven's got a number when she's spinning me around. Kissing is a color, loving is a wild dog. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. What in the world can make a brother girl tell me? When everything I'll ever do, I do for you. And I go la 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 la. She's got the look. Fire in the eyes, naked to the bone is a lover's disguise. Banging on the head drum, shaking like a mad bull. She's got the look. Swaying to the band, moving like a hammer. She's a miracle man. Loving is the ocean, kissing is the wet sand. She's got the look. Death is bad, caused by absence of you. Suspense controlling my mind. I cannot find a way out of here. I want you back. Wish someone told me living this. Priniesla malý. V detskom domove alebo u pestúnov, viete čo? Tak, dáme tu druhú normu. My musíme sa dívať na nákladovú efektivitu tých liekov. Na to máme organizáciu, ktorá sa volá NIHO, ktorá nám to povie, ale do toho vstupuje ešte kategorizačná komisia. A pre mňa pravidlami zase.
Front annyira nem markáns, de azért hoz némi csapadékot. Egyébként már ma Tak dáme si kazetu. Tak to je bolo z dnešného videa všetko. Ak sa mi video ľúbilo, dajte like a odber. A vidíme sa pri ďalšom videu. Čus.